Reka mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumererwa neza inshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Tugarutse rero aka kanya mu nkuru zidasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi rero biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko twebwe twiyemeje kwibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, tukabadondosha tukababwira uko situation ihagaze. Nyamuneka aho twibanda mu gihugu cy'u Burundi tukibanda no mu gihugu cya Kongo, tukabihuza situation mu gihugu cy'u Burundi, situation y'ingabo za FDNB, situation y'abasirikare ba FARDC, tukabihuza tukamenya uko bihagaze byose mu budasa bwinditse kandi bweruye, ku makuru adasanzwe tuba dukesha abantu benshi cyane baba ari hariya mu gihugu cy'u Burundi, abandi bereye ku butaka bwa Kongo. Tunabashimira cyane rwose kudashapo mwanwari mwe, turabakunda cyane. Ibi byose kugira ngo tubivuga cyangwa se kugira ngo tuze hano tubidondoshe ku bantu bacu, tuba tubikesha mwebwe muri abakozi ba danje. Ni mu gihe kandi imbere na mbere dushimira abakunzi bacu, tunabasuhuza abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza abadukurikira bari muri Tanzania, hari abadukurikira bari mu Burundi, hari abadukurikira bari Uganda, Kenya bariyo, hari abadukurikirana bari hanze ya Afurika y'Iburasirazuba, muri za South Africa, Malawi bariyo, Mozambique bariyo, badukurikirana kandi bari hanze ya Afurika, mu Bwongereza, mu Faransa, badukurikirana bari mu byiciro byinshi kandi no mu bihugu byinshi bitandukanye, hari abadukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi, mu Bwongereza, mu Faransa, Australia, Aziya, nyamuneka bari mu Bushinwa, bari hariya za Qatar rwose, bari mu bihugu nka za Oman. Nongeye kubifuriza kumererwa neza, nongeye kubifuriza kugira amahoro, impagarika n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa ubwino, tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Turaza kwikoza muri Uvira tubabwire ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Ni nyuma yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ngo bari bamaze iminsi hari abantu bafiteho amakuru yuko ngo bakomeje gutanga amakuru ku ruhande by'ibyo FARDC na FDNB bari gukora, bikavuga yuko rero abaturage bagera kuri 7 biciwe muri Uvira mu gasozi kitwa Karungwe hafi y'inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Ibi ngo byakozwe n'abasirikare ba FDNB. Mu makuru y'imbitse kandi inkuru ikimara gusakara, igasakara hagati mu ngabo za FARDC cyangwa mu basirikare ba FARDC, bakimara kumenya ibikorwa byakozwe n'abasirikare b'u Burundi, biravuga yuko ngo baruciye bakarumira ntibagire icyo batangaza, ndetse kandi n'izindi nzego z'umutekano zisanzwe zikorana n'igisirikare cya FDNB. Ibi bibaye kandi nyuma yuko abasirikare b'Abarundi bahakanye yuko mu misozi y'Iminembwe nta basirikare bafiteyo, babihakana kandi nyuma y'iminsi mikeya tumaze iminsi tubona abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi begera mu misozi myinshi itandukanye, ndetse kandi bakanafungira amayira abaturage bo mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko ku misozi y'Iminembwe. Bageragezaga kuva Iminembwe berekeza muri iriya misozi ya za Uvira bagiye kwihahira mu bikorwa byinshi bitandukanye bibyara iterambere ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cya Kongo, ariko byamaze guhagarara, ndetse kandi aka kanya bikavuga yuko abasirikare b'Abarundi bakiri kwifatanya n'izi za FDLR mu bikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugenda bikorerwa abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi y'Iminembwe. Cyane cyane kandi uretse ubu bwicanyi bwakorewe Karungwe, uretse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikomeje kugaragara ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, cyane cyane muri ino misozi ya za Mwenga, biri kuvuga yuko Abarundi bakomeje kugenda bayogoza ndetse kandi bakora ibikorwa bya kinyamaswa. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko rero ibintu biri buze kuba ikibazo, ndetse kandi biri buze no kuba ihurizo muri rusange. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura muri rusange. Tukiri rero ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi, turagaruka kandi ku basirikare bagiye kuri 21 bafunzwe ku munsi w'ejo. Iyi nkuru ngira ngo nayigarutseho mbabwira uko situation ihagaze, ariko sinababwira icyatumye abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bafungwa. Bikavuga yuko total percentage y'abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bafungwa cyangwa batabwa muri yombi, abenshi muri bo ngo nabo bari gutohoza amakuru basanga mu mutwe wa Reditabara cyangwa no mu yindi mitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi ikorera hano ku butaka bwa Kongo. Cyane cyane nyamwagiye mubyumva yuko
n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ingabo z'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ukuntu bagiye babigaruka bavuga yuko ngo umutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho ngo bari gukorana n'imitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi. Iki rero ni ikibazo gikomeje kuba ihurizo ndetse kandi gikomeje no gucangacanga abantu bose. Abantu bari kwibaza bati rero ibintu niyo bikomeje bigenda gutya, igisubizo nyacyo kiraza kuba ikihe ko urugamba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ko ibibazo mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bikomera cyane, aho kugira ngo bigabanyuke ahubwo yuko bikomeje kugenda bifata ishusho yihariye kandi ishusho fatizo biri kugaragara nuko igihugu cy'u Burundi uko cyishora muri ntambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo niko biri guteza inkeke ndetse kandi bikaba n'ikibazo ku rwego rudasanzwe. Benshi bavuga bati ibi bintu ntabwo biri buze koroha mu gihe leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda yijandika mu bibazo by'abanyekongo, kandi nyamara u Burundi nabwo bifitiye ibibazo byabwo, kuko nk'ubu Abarundi murabizi neza ko aricyo gihugu cya mbere gikenye ku isi. Abarundi nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite ubushomeri, nicyo gihugu cya mbere ku isi kirimo abaturage batagira ijambo hagati mu buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko ngigiteye agahinda nuko ni ibibazo bikomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi, aho kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ibishakire igisubizo kizima cyangwa cyimbitse, ngo ahubwo leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikomeje gutera intambwe mu kujya gushakira igisubizo Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi nyamara nyamuneka ngo ari bya wa muntu wahiriye mu nzu ye akananirwa kuyizimya akirukanka ajya kuzimya iw'abandi kandi nawe byamucanze. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko leta y'igihugu cy'u Burundi ibyayo byo bikomeje kuzamanitse kandi bigakomera cyane. Ariko nanone iyi situation twayihuza n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB n'ibindi bijyanye n'ibyo, tugasanga yuko rwose iki kintu kiri buze kuvamo ihurizo rikomeye ndetse kandi n'ibibazo bikomeye bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ibibazo bikomeje kugenda bifata intera mu yindi. Benshi ibibazo bati rero mu gihe ibi bintu byaba bidashakiwe igisubizo kizima cyangwa se igisubizo kigari, biraza kuba ikibazo gikomeye, kuko leta y'igihugu cy'u Burundi yo iracyagaragaza yuko inyotewe gufasha FRDC. Ariko nanone abaturage b'igihugu cy'u Burundi, abagore bafite abagabo mu gisirikare cy'u Burundi baratatabaza bavuga bati abagabo bacu barabamaze, abagabo bacu barabashahuye, babamariye ku rugamba, dore yuko na benshi baguriye ku rugamba baza ngo batana babikadi. Nk'ubu operasiyo zagiye zibera muri Kivu y'Amajyaruguru, Abarundi barwanira za Masisi bagakubitirwayo, benshi bagapfirayo. Operasiyo wenda za Nyiragongo, operasiyo za Rubero mwagiye mubabona hari za Kagemere, muri za Rubero na za Rushuru mwabonye za Kanyabayonga Abarundi ibyo babakoreye. Ariko akakanya hango bamwe mu bagore cyangwa imwe mu miryango yari ifite abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi yagiye ibaza aho aba bantu babo bagiye, nubaka kanya ngo nta telefoni, akakanya nta message n'imwe igaragaza yuko abo bantu bagifite ubuzima. Ariko ngo Abarundi babatejwe inkeke nuko leta y'igihugu cy'u Burundi itigize ibika bamwe mu basirikare banatanzwe amakuru yuko banapfuye batanzwe na bagenzi babo. Ngo ariko leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikaba ikomeje kugenda igaragaza yuko nta gisubizo kizima igomba gutanga kuri ayo makuru ari gutanga, yuko abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi bababajwe n'iyi ntambara ikomeje kubera muri Kongo, aho abasirikare b'Abarundi bakomeje kubororeka uko umunsi ugenda uzaza undi, bagasiga ubuzima ku rugamba, kandi nyamara leta y'igihugu cy'u Burundi irebera aho kugira ngo itangemo igisubizo, ngo ahubwo yo igakomeza kohereza abasirikare benshi mu gihugu cya Kongo. Ibi rero bivuga yuko biri buze guteza ikibazo ndetse kandi bigateza n'ihurizo ku rwego rudasanzwe ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Urabona yuko ibintu byazamye ndetse kandi urabona yuko ibintu byakomeye ndetse kandi uko umunsi ugenda uzaza undi, niko urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi ariko nanone rukicurika ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Nubwo bumva ngo muri Minembwe bohereje abasirikare, muri Uvira bohereje abasirikare, ariko aka kanya ikibazo gihari Abarundi ntako batari kugira ngo barwane, nubwo bakubitwa umusubirizo bakarenzwa imisozi. Ariko ngo inkeke iteje akaga gakomeye nuko abasirikare b'igisirikare cya FARDC benshi muri bo bakomeje kuvuga bati abasirikare b'Abarundi n'abagambanyi, abasirikare b'Abarundi nta kubizera. Ariko leta y'igihugu cy'u Burundi nayo ikavuga iti wasanga bari kutugambanira ari abafite imiryango muri za Red Tabara n'indi mitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi, wasanga batugambanira ari abakomoka mu bwoko bw'Abatutsi, dore yuko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko abo yohereza muri Kongo akenshi agendera ku ngengabitekerezo y'ivanguramoko.
icyo ni ikibazo rero kibuza guteza ubujeje kandi gikomeje kugenda kibazwa na buri muntu wese, bati rero ibintu biraza kurangira gute ko bikomeje kugenda bikomera cyane. Ariko hakaba hari ayandi makuru agira ati Evariste Ndayishimiye biri kuvuga yuko uko umunsi ugenda uza haza undi ari kwihisha cyane, ndetse kandi bikavuga yuko n'ibice byinshi ari kugenda agaragaramo ngo ari gutanga disikuru zidasanzwe ziri guca amarenga yuko ibintu mu gihugu cy'u Burundi bitameze neza cyangwa se umutekano utizewe neza 100%, bijyana nuko kandi mu minsi ishize abanyepolitike benshi ndetse kandi n'inzego z'umutekano zagiye zitabwa muri yombi, bikavuga yuko kandi ibi byagizwemo uruhare na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ibintu mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda biba bibi. Utera biraba bibi gute? Turabigarukamo mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire ibiri kubera Bujumbura, tubabwire ibiri kubera mu bice bya za Rumonge, tubabwire ibiri kubera za Ruyigi, tubabwire ibiri kubera za Makamba, tubabwire mu duce twinshi dutandukanye. Hari byinshi biri kugenda bihavuga ndetse kandi byinshi biri kugenda bigaragara. Benshi bavuga bati se ibi bintu biraza kurangira gute ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero uwitwa Mutamba ufunze yashyize ahagaragara ibaruwa ifunguye igenewe abanyekongo. Nyamuneka ibi byose rero biri kugenda biba ikibazo gikomeye cyane nyuma yuko n'ubundi uruhande rwo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ubona yuko intambara ikomeje kugenda igaragaramo, ikomeje kugenda iba ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi ikanahindura isura. Benshi bavuga yuko ndetse nta niherezo ifite ukurikije buryo ki uko umunsi ugenda uzaza undi intambara yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ikaza ubukana cyangwa se yongera ingufu cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa barimo FDNB bo bari kuvuga yuko bagomba gukomeza guhangana ndetse kandi no guhatana. Ariko benshi baravuga bati se niki kiri gutuma igisirikare cya FARDC, igisirikare cya FDNB, abacancuro bakomeza guhatana n'umutwe wa 23 mu gihe kandi hagati mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo abaturage benshi cyane cyane abavuga urimo ikinyarwanda bo muri Kivu y'Amajyaruguru batishimiye ibikorwa biri gukorwa n'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Tanzania, umunyamabanga mukuru wungirije wa Chadema yafashwe mu gihe hashakishwaga abandi 9. Nyamuneka Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda vuba bigiye gusinya amasezerano y'amahoro. Nyamuneka Kiseke byagize icyo bivugaho, turaza kubigarukaho tuze kubabwira uko bihagaze. Turaza kwikoza mu misozi y'ahitwa Kitara Kirungu ndetse kandi no mu misozi yegereye Shenge muri Uvira, twikoze Kavimvira, Kawezi, twikoze mu misozi yegereye ahitwa za Kiriba, turazamuka gatoya muri Bukavu tujye mu misozi ya Ruvungi, tujye mu misozi ya Kisozi, tujye hariya za Nyangezi, tujye mu misozi ya Kamanyora, tujye mu Mosho, tujye Kabare, mu bice byinshi bitandukanye byo muri Uvira ndetse kandi na Bukavu, tubabwire uko situation ihagaze. Uruhande rw'igisirikare cya FARDC hari byinshi bari gutegura ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cy'intare za Sarambwe by'umwihariko nabo hari byinshi bari gutegura. Ariko ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB bo rwose igisirikare cy'u Burundi ngo bagarukanye ingufu zidasanzwe ndetse kandi ngo barashaka kugaragaza agaciro ndetse kandi n'imbaraga bifitemo zo guhangana ngo n'icyama cy'intare za Sarambwe. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ni situation ubona yuko ikomeje kugenda iba mbi ndetse kandi inakomera cyane, aho abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi ubona yuko ibintu byabo bari kuvuga batese ino ntambara igihugu cyacu cyagize gutya kikishoramo ibyayo bizarangira ryari. Ukabona yuko rwose ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ku makuru ashingiye ku bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yagize gutya rwose ikagira ibyo ivuga ndetse kandi ikagira ibyo yizeza bamwe mu bapfakazi bapfushije abagabo babo ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ngira ngo kuva intambara yatangiye muri Kivu y'Amajyaruguru igasatira ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga yuko rero abapfakazi bapfushije abagabo babo mu bice byahariya muri Kivu ya ruguru, intambara ikaze za Rushuru, ikaze Masisi, ikaze mu misozi ya Rubero, bikavuga yuko aba bose ngo bemerewe agahimbaza muki igihe kirenze amezi 6 na Pruta bemerewe indeshyi y'akababaro, ariko igihe kikaba kirenze hafi amezi agera kuri 6 ndetse kandi asatira 8. Bivuga yuko nta kintu na gito bigize bahabwa. Ni mu gihe kandi ngo leta ya Kinshasa yo ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi ngo bavuze yuko bari gukora igishoboka bagahuriza hamwe umugambi ukomeye cyane
wo gufasha aba bantu bakomeje kugenda bagaragarwaho n'ibikorwa byinshi bitandukanye byihariye ndetse kandi bifite ubudasa bwiganjemo ubudasa bwihariye muri rusange. Ariko nanone bikavuga yuko ku ruhande rw'abasirikare aboherejwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo igisubizo cyabo ngo kikiri gushakishwa cyane kureba kugena imibare yamwe mu basirikare boherezwa ndetse kandi hakajya hagenwa uburyo agahimbazamusyi kabo kabageraho mu buryo bwimbitse kandi bweruye uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Ibi kandi ndagira ngo tubyinjiranemo neza mbabwize ukuri ko leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikiri guhiga cyane abaturage bashinzwa gukorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara, bikavuga yuko rero iyi Red Tabara ku ikubitiro yamaze no gushyika ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abaturage b'igihugu cy'u Burundi benshi muri bo bagashinzwa gukorana nayo bya hafi, nk'uko amakuru y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi byinshi biri guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubona yuko rwose igihugu cy'u Burundi cyugarijwe ndetse kandi kigoberewe cyangwa gikomerewe ukurikije uburyo situwasiyo ihagaze. Ni Red Tabara rero bivuga yuko mu misozi myinshi itandukanye ubu yamaze kuhashyika, ni nayo mpamvu kandi abenshi muri bo bakomeje gutabwa muri yombi, bavuga yuko impamvu ikomeye cyane abaturage batuye za Rumonge, abatuye za Kinyinya, abatuye za Gitega, Ruyigi, abaturage batuye za Ngonzi, Kayanza, mu misozi yegereye za Cibitoke, Kirundo, Muyinga, Ngara, mu misozi yegereye ahitwa Cankuzo, mu misozi yegereye ahitwa za Kankonko, no mu misozi yegereye ahitwa za Nyakanazi no mu tundi duce dutandukanye, bakomeje kugenda bafatwa n'imbonerakure ngo zikabarunda mu mamodoka zikabajyana mu magereza atandukanye ku ikubitiro. Ariko bikavuga yuko abaturage bakomeje gufungwa, ni abaturage benshi bashinjwa gukorana bya hafi n'iyi Red Tabara. Ni Red Tabara rero ubona yuko ibyayo rwose bikomeje guteza ikibazo mu gihugu cy'u Burundi, kuko ubu Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye kuzenguruka igihugu cy'u Burundi avuga ati baturage rwose, yemwe mwebwe mutuye za Ruyigi, mwebwe mutuye za Makamba, mwebwe mutuye za Korine Munanira, Korine Rushambiru, mugire gutya muhurize hamwe imbaraga, muhurize hamwe umugambi, dore umwanzi aratwegereye ndetse kandi yamaze kutwinjirira. Ibi bibaye nyuma y'uko abanyamurenge benshi bakomeje gufatwa bashinzwa gukorana bya hafi n'iyo Red Tabara ndetse kandi ibimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva akavuga yuko ibi byose yamaze kubimenya, nyuma y'uko ngo amakuru y'ubutasi cyane urwego rw'ubutasi CNR rwamaze gushyira hanze amakuru agaragaza yuko ngo mu gihe gitoya Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yakorerwa kudeta. Mu minsi ishize ngira ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye twagiye tumuvugaho ibintu byinshi, ngende mabwira nti igihe gitoya ashobora kuba yakorerwa kudeta, igihe gitoya ashobora kuba yakubitwa ababaza. Mwebwe mubireba nk'ibintu byoroshye, mwebwe mubyumva nk'ibintu byoroshye, ariko bakakanya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo abantu barinda mu rugo rwe ngo arabadirisha, ni badirisha kwa badirisha. Bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agerageza kubadirisha abasirikare bamurinze ku manywa, abasirikare bamurinze nijoro, n'abamurinda mu gitondo ngo arabahindura. Bikagaragaza yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye uku kubadirisha abasirikare biri kugaragaza yuko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bukomeye cyane ndetse kandi ubwoba buri guterwa nuko n'ubundi ngo uyu mugabo rwose yamaze kumenya yuko uyu mutwe mu misozi ya za Buriri, mu misozi ya za Matana, mu misozi ya za Makamba, Mabanda, mu gihugu cy'u Burundi, ngo uyu mutwe wamaze kuhagera. Nyamuneka ibi bintu rero ntabwo biri buze gukora mu gihugu cy'u Burundi. Njye mbabwije ukuri rwose, abasenga musengera ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyamuneka njye mbabwira nti ngewe ibintu mba mbabwira mba ngomba kubahereza n'ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yakubitwaho ababaza cyangwa se ashobora kuba yakurwa ku butegetsi, ni ikimenyetso kigira kiti Perezida Evariste Ndayishimiye abatavuga rumwe nawe abenshi muri bo byatangiye abata muri yombi. Haza gukurikiraho ikintu kivuga kiti twebwe turaza gukorana bya hafi n'inzego z'ubutasi zigira gutya ziganze cyangwa se zikora igishoboka zihangare abatavuga rumwe n'ubutegetsi cy'u Burundi. Ariko bakavuga yuko nubwo ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubikora nta kintu biri gutanga nyamuneka. Ariko
mbisegura kuri ano makuru ndi kubagezaho kuri uno munsi ntabwo meze neza, n'uburyo ateguyemo nayahawe ari menshi ariko ntabwo meze neza, muba mugomba kwihangana ibintu mukabyumva uko biri. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero n'igihugu cy'u Rwanda mu gusinya amasezerano y'amahoro, Kisekedi gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu biganiro bya Washington byegereje Kisekedi Shirombo yijeje diaspora y'abanyekongo muri Brazil ko kuwa gatanu itariki ya 7 Ugushyingo aho yitabiriye inama ya COP sate cyangwa se COP 30 nk'uko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abitangaza ngo amasezerano azaba agamije guhagarika intambara zikunze kugaragara muri Burasirazuba bwa Kongo zimaze guhitana abantu benshi. Ati nejejwe no kubabwira ko ibiganiro mwumvishe bivugwa bibera i Washington ni Doha muri Qatar vuba aha bigiye kurangira mu minsi mike iri imbere. Abanyamerika cyane cyane White House bazatwohereza ku mugaragaro abatumire mu gusoza ibyo biganiro byo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Icyakora yavuze ko DRC itatangije iyi ntambara ngo ahubwo yayishojweho kubera umutungo kamere, aho yafashaga abanyamahanga benshi ngo mu baturanyi bacu kugira ngo bubake ibihugu byabo ku migongo y'abavandimwe bashiki bacu, bikangiza ubukungu bw'igihugu cyacu. Felix Tshisekedi yiyemeje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahanganye cyane ngo kugira ngo iyi mibabaro irangire. Ati tugeze ku ndunduro kugira ngo dusarure imbuto z'amahoro kandi amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi kandi yatangaje ko ibi kuwa gatanu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizweho umukono mushyingo ndetse kandi w'amasezerano ku bufatanye bw'iterambere ry'ubukungu n'intambwe ikomeye ibanziriza gusinya amasezerano y'amahoro. Nyamuneka twavuga yuko ibi bintu ari byo gusengera, kuko uyu mugabo bajya bavuga ngo agira indimi nyinshi ntawamenya, ashobora no guhindura, gusa bibaye ari n'ibintu byiza bigashyirwa mu bikorwa byaba ari iby'agaciro nta muntu utabishima. Tukiri rero kuri buno butaka, uwitwa Mutamba ufunze yashyize ahagaragara ibaruwa ifunguye igenewe abanyekongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba uherutse gukatirwa kumara imyaka itatu ikoreshwa akazi k'agahato, yashyize ahagaragara ibaruwa ifunguye igenewe abanyekongo n'abaturage n'abanyafurika bo muri gereza. Muri iyi nyandiko kuri tariki ya 7 Ugushyingo uwahoze ari minisitiri yamaganye urubanza rwa politike avuga ko ari akarengane, ubugambanyi bugamije kumuvana ku rubuga rwa politike. Yatewe muri yombi ashinjwa icyaha cyo gushaka kunyereza umutungo cyangwa kunyereza hafi miliyoni 20 z'amadolari yari agenewe kubaka gereza y'Ikisangani. Ibirego yagiye abihakana Constantin Mutamba avuga ko ari inzirakarengane ndetse kandi uyu mugambi mubisha wateguwe n'abanyepolitike b'abanyekongo n'abanyarwanda. Muri iyi baruwa kandi yandikishijwe intoki uwahoze ari minisitiri agaragaza ko urwego rwa ruswa mu gihugu nka kanseri yangiza igihugu kandi gikomeje kwibasirwa nka Kongo abaturage bayo. Kubwe urubanza rwe ngo rugombye kuba rwarakemuwe hakoreshejwe inzira yoroshye y'ubuyobozi. Nyamuneka ntabwo byoroshye, reka tubifurize amahoro n'imigisha, mumererwe neza. Amakuru yacu nakagaruka, ujye mwibuka kwibana nanjye umunsi ku munsi, uko umunsi ugenda uzaza undi subscribe, like, share ni ingenzi, maze ubundi tugezeho icyitwa update n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ariko mbabwira ntimwihangane mubona bitagenda neza, nyamuneka ndi kubategura ibintu bidasanzwe ariko cyane kwibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Hari umuvandimwe witwa Abdallah ugiye kuzajya amereza amakuru, rwose ndanagushimira cyane kuko nabonye watangiye no kuzajya rwose ukurikirana ibiganiro byacu. Ni amahoro kandi nituze, nubwo uru ruganda turuhiriramo n'ibibazo byinshi, ariko nyamuneka niba wabashije kumva ino nkuru rwose ugerageze ukorera subscribe unasharinga inkuru kugira ngo zigere kuri aya makuru aba ari ingenzi muri